Dom Virgílio do Carmo da Silva hatou mensagem Batimuruan Hutu tem que serviço macas ou de criadame Liliuba Jovem Sira durante celebra Lorombot Natal no Tinam Fon Tina Riun Rua Ronolo Recém Lima. Liu-se conferência imprensa hatou mensagem Natal no Tinam Fon segunda-feira e a Loron Ronolo Recém Tolo fulan dezembro Tinam Nei e a salão de CAD Bidau Licider Dili. Arcebispo Metropolitana Dili Dom Virgílio do Carmo da Silva Teteng, Natal aos buat neve automático, no agradece ba maroma também se bele foi Moris, onde celebra Natal e retina nidaning. No cada oportunidade, neve maroma que fomaita, husu atau aproveita di dia, no kita husikliu também dane hanesang graça ida. Ita celebra, e loro ida hoje dia 23, liturgia domingo hoje ninian, qual é maita dehan. Natal de lorong solok ninian. Natal lorong alegria. Alegria nok solok ida nesse imosu. Wahira ema ida hakas anduni atu halotuir buat nebe São João Batista haklaken. Saidam São João Batista haklaken. São João Batista haklaken. Hadiah imini fuan, hadiah imini larang, hadiah imini an. Tang solok Natal ini laos buat nebe automático. Laos buat nebe tekan tombol awan ni mai keras. Ai tem kata itakar ni solok no daming atu pura si tene fuan, i tene moris, i tene família, i tene reino, i tene sociedade. Exige esforço ida husi iterida que parte. Que é bom. Se nebe ukunai nemos foi insasira. Ita hoto tem halau esforço ida maktabele los doni damen nebe ita hoto deseja ne ata acontece. Tina ita celebra Natal. Kata marau maklaran dia ko ita fona fatu oportunidade ma ita celebra Natal. Mas ita label celebra Natal bebe que let. Tony tempo. Ita label nek Natal ita tina ita Natal it. Sema hatene tina ainda nek talo hau ni tin Natal ikus ini Natal ikus ita mo hatene. Mas be atu dia net ma ita kata cada oportunidade nebe na marau mak foma ita o celebra lorong sir deng ita dori. Lorong solo, lorong doming, lorong daming, lorong graça ninia ne. Atu ita aproveita duni ita label husikliu tamba ita ne anaisan dengan kata destino ne laos ita ne lima destino ita ne lima ita bel controla pada maroma makari ita destino antang oportunidade ne befo convida ita hoto atu aproveita duni momento graça ida nenia ida ne graça ne maksud dehan buat ida ba ema hoto se ita hakar duni damai atmus itu ting hakasan atal saida husik doni buat nebe dalabarak sai obstáculos nebe baita at itu berhakat liu atu nune bele hakia bele hari damen depende baita hotut ba líder nemos baita povo kikuan ita hot precisa doni atu serviço makas atu bele construi damen Natal anesa orang yang kata lorong solo amu papa ni mai deham timor deham ba jovem sira kano infila jovem sira lia fu am papa deham ba ita iha sesedene ban jovem halo barulho mas barulho ida oinsa barulho ida halo kala emala tobaniamus idane apa pala hus idane barulho ida halo estrada hut emaliu ladiamus idane la lozona barulho ida nabe kata solok nebe halibra muto solok nebe hala emohoto sente kata hakmatek emala ia tau abe barulho nebe tambalano mai tabarulho tamba ita hemutu buat mora ai moro rumah ita barulho idane laoso na barulho nebe dehan ampapa entende karena dia timur ni nek solok ni buat nebe natural ema sempre admira timur ni saya buat tidak bitene senyum ne ema sempre harai kata ya timor ne itene unuk ne ita suru malu hene bede itse bahasa malu tia bon dia botar ne ita hal ba mal tansa tapi itene kultur hanori idane men hakara kita continua solok idane barulho idane ita continua barulho ida é senso nebe positivo label barulho idane be música liang kalantoma com vizinho la toba ai nemos am papa la ne nebe Natal ne harewa ita solok tama ita solok mas emaselo teru ya story
Ina ang papalarian ini tem que ser tahu buat nevelos dia kata solok solok na fate contexto ida hatene ia considera malo, respeita malo, atau ita toca música mos, controla mos ni volume, atau ia umalara macrona, lá sub é memória já sori mos lá bel topa hoto. Então ida nem mal ita bala atu natal de barulho solok ne positivo bela fahe ba mo to solok barulho atu e sentido kata solok ne beita hin la bela raiba ang solok ida ne beita boleh daet ba maselo ia ten fahe ten solok ne ida ne mak ne sentido natal ne be ita celebra Jesus mai laos ba haudet ba ma hoto anta ita ne solok ne ter fahe liusi wat ne beita bolo qual é quando ba o insight hakazan entre ten jovem sira o insight buka tudo fahe solok ida ne ba malo e a festa natalícia. Reportagem no Vai Magno, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.